ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯза видео аз рубрикаи видеоҳои даҳшатнок. Дӯстдорои видеоҳои даҳшатнок бошанд, бизан лайка, тамошо мекунем. ва рубрикаро оғоз мекунем бардоро бо як-ду видеое ки тамошобино фиристодан. Бале бардоро шумо ҳам метавонед роӣ кунед. Дар вақтҳои охир барномаҳои хабарҳои падназкирам роӣ кардестан тамошобино видеоҳоеро ки дар рубрика меғалта ва ҳамчунин ду видеои дигар роӣ кардагиан дар Telegram. Бародари подписчики телеграмии канали мо бо тахаллуси каждагар дута видеои роӣ кардагии ин бародара. Ва касе ки дар Telegram канал нест, бародар ссилкаи Telegram канал дар якум комментария закрепич дега ҳатман бидуроин ки дар YouTube ҳама вақт шумо даракдор намешин. дар ин видео мешавад ки як одам гуфтум сар бекунам ки короче я одам тафтиш кардеса буд. Ман фикр ки маразилка айҷа, маразилка барои гроб боша. Маразилка барои гроба. Чӣ ба тақ-тақ мекунам намедонам. Вообще ман намедонам тарсира барои чӣ хотира маразилка гроб боша. Агар хай действительно дар уҷа мурдае ки дига мурдае кишидагӣ буд кандан ҳамаша ё ин ки уҷа салқина ку мумкине ки дар берун ранги тобистони Тоҷикистон боша. ва дар омада дар уҷа то ки каме ёнба куна дур аз чашми начальник. Ва ин одам бо вағаз карда дар видеоста вали ӯро айхо бедор мекуна бечораро. من خدا میرم خدمت چی میگم ширкати шифоҳиҷома ба шумо имконият метиҳад ки рафта фитабочка, массаж ва ҳиҷома бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, фарбе шудан, лоғар шудан, бемориҳои мардонаву занона ва дигар. Шифофармо муроҷиат кунед. ин аҷоиб хай дар иҷа хеле ки шумо диден крават худаш мехеза. Албатта ки метавона одам дар иҷа шумо дар ягон войма бизана бу тарсона, лекин дар асл агар мо фикр кунем ки ягон чизи дига мебуд дар болои крават, ӯ метавонист ки худаш бихеза. Правильно, чи ба ӯ кравата мехезона? Духтура ё ки хай метавона духтур боша, призрак. Лекин агар мо аз хулоса бирорем ки чи дар иҷа рух дод, метавонем фикр кунем ки механизми худи краватае. Ин механизме ки боло поён мекуна хай часпида ёхи. Ва ё ин ки ягон чи дигар. дар иҷа Калиаска меравай, як вақт дига ама видео кардагӣ будум дар як рубрикаи дига ам буд. Аз ҳамин хотир дар бораи дроз гап намезанем. Дар иҷа боша потолок. дар иҷа ҳам дар беморхона буд, таблетка парид ба фикрам. Чӣ кардам? зад пардаро кушод ба хотире ки аз болои парда коми нигоҳ дошт. Дар ин ҳолат барои чи камера дар ин тараф мондаи номаълуме ва мисли немножко постановка ба назар мераса, то ки вақти наздик мешава ки пардаро бихамбона, уже ба наздик шиданаш ӯ одам аз боло гум мешава ва вақте ки пардаро мекушояд ӯ нест. шунавида мешава қадамҳои по ки гӯё мерава, лекин камера дохили
душ намешавад, то ки мо бинем ки ӯ дар канҷи душ нест. Аз ҳамин хотир мо ин видеоро видеои ҷолиб гуфта наметонем. خیلی در جدید اختان اج ترسید جای پادرابران گفتنش نیست. ویدیو روی کردگی برادر به انجام رسید و میگذاریم دوام میتیم دیگه پادبور کردم. این ویدیو در یک شهر که خوردی ژاپن بنابر گرفته شده. 26 اپریل سال 2022. یعنی که یک همیشه گروه ژاپنی هسته که کارشون همینه، همیشه جاها رو رفته تفتیش میکنن، جستجو میکنن. یعنی که داخل چون پرابلم میکنن. اگر که راست بگن ساخته نباشه دیستیویتلنا حالتی دهشت‌آوره. یعنی که جایی که او تحقیق کرده سن یک بینای پرتافته شده و جوان با دختر در داخل همون بنا سیر و گشت دارن که ناگهان در سایه تیریزه در راست دختر یک سایه شخصی بیگانه پیدا میشه. تماشا میکنید. البته که در وقت سیر و گشت کردن اعضای گروه این سایه را مشاهده نمیکنن، لیکن بعدا در دیگر سایه تیریزه همون سایه‌ای که اول در دیده میشه و دختر با آغوش میگیره. فکر عقیده شما در این باره در کامنت نوشته شود. Нет. این جوانی که به مثل زن ریشدار به نظر میرسه یک تالنت خیلی هم خوب داره، یعنی که با قرتق کار میکنه، یعنی که با نفس انیخترش. خود اختون میبینید این چی تالنت داره. موافق تاریخ چون این کارها بیشتر در طرفای منگولیا میشه، لیکن عین زمان میگن که در تمام جهان پنشیدگیه. لیکن مهمیش خیلی تالنتی با قرتق کار کردن نیست. مهمش آنه که تالنتی مجبور میکنن که بیا تماشا کنیم. خوبش خیلی که شنویدنی با مثلی قرغولی بود بدک خیلی نمود ژانر است در خمون جالب که چخال شنویده نمیشه و چون این ژانرهای سرود، لیکن خیلی آدمای پیریم کو در وقت جوانی ما چون این ژانرها در تلویزیون نمایش داده میشدن. یعنی که وقتی که همین سرود چه خواندن یک آهو گوشاش چپر چپر کرده به طرف همو گوش میدیه. با فکرم که در آهو معقول شدگیه، لیکن در ما آهو در کار نیسته. در ما زدنی پلان در کاره که از پشت آهو یک دو سایه دیگری پیدا میشوند که در اول فکر میکنی به مثل آدم به نظر میرسه، لیکن این آدم نیست. خوشتر نگاه کنید. یعنی که خواندن همین قدر به تعبای که خیلی میبینن البته در جنگل خونده است. با فکرم که همسایه‌اش سرش کردگن، لیکن جنگل دم البته جن اجنه بدور شدن و خواسته که بیان بکشنش. просто خیلی قرتقجافش کنه برای خب کنه غم نتیه یورا سینه کردن در جنگلی خچون. правильно؟ تماشا میکنیم دلشه. تندربی انتاریو 1 مارت سال 2022. ویدیویی که این زمان تماشا میکنیم اولین بار در اینستاگرام پیدا شدگیه. همچون دیگر جانورها به
ба қайд гирифта шудагӣ нест, яъне ки дар наука маълум нест ки чӣ намуд ҳайвон аст. ва бале бардор, ин чиз дар наука маълум нест ки чӣ ай, лекин шумода мумкин маълум бошад чӣ ай. Бинависед, намедонам ай лангули ча бошад. тағар 24 апрели соли 2022 Денвер, Амрико. Видеое ки айни замон тамошо мекунем алоқамандӣ дорад бо як питсерия ва чизе ки дар иҷа рух додагиай пухтани питса нест, дигар шай. Биё тамошо мекунем, аввал бака мезанем. аз оне ки видео ба тавассути камераи назоратии худи питсерия ба навор гирифта шудагия ва дар вақти кория ва реаксияи худи коргаро мо мебинем ки ҳамаш ҳаққония. ин видео сохта нестай. Акнун гап занем дар бораи таҳлили видео ки чӣ метавона боша. Бале метавони бигӯӣ ки ҳо дар иҷа призрак буда, ягон призрак ки питсаш надодиян, ки питсаша безеб тайёр кардиян, хамир дошта, ё ки нуни қоқ буда, чихи буда, баъдан омада ба қавли зир задаем. Но агар ки ба дигар тараф нигоҳ кунем, дида мешавад ки дар болои ҳами конвейер чизи ба мисли сетка ворияй. Ва вақте ки қошиқ мепара, ҳамун камтар меҷунба. Ва ҳамин гапа бисёр одамое ки тамошо кардагиян дар комментарий ҳам гуфта шудагиян ки ҳамин гунаи қошиқ рис гирифтагия ки ба мисли рагаткавори парида задагия, яъне ки чихел. Мисол сеткае ки мебинем, қошиқ дар болои ҳамун истодагия, ҳамин гунаи истодагия ки камтар таранга шудагия дар ҳамун сетка ва поёнаш чихеле ки иҷаш ҳам мебинем дасташ дар иҷа рис гирифтагия ва оҳиста оҳиста хай руғанӣ ё ки шулпуна ка намедонам, ин тарафш озод мешава ва сетка аз боло телаш мекунад, мепара дастари мезана. Мумкин аст чунин ҳолат боша? Бале, чӣ ба не? апрели соли 2022 Германия. Ба гуфти хичон ки видео тасодуф ба навор гирифта шудагия, лекин ман намефаҳмам ки дар корае ки ҳам ту ҷангал рафта навор бигира бе ягон ҳадаф. Ҳадаф ягон чӣ метавона боша ку? хай гуфти хичон ҳамин хел тасодуф рафта ба навор гирифтаян ки ина ҳамин чиза дидиян. хеле ки дида мешава як чизи уродливӣ ҳам хел безебае ки намедони ира чӣ бугӯй, вообще лангулияи рамзияи чи намедонам. бузургира дидесте ки чойм мерезанд дар чойм дил мешавад. ба худо мерам хидмат мегум. من خدمت کردم. یکم مای سال 2022 کلرادو آمریکا. یعنی که یک بلاگر با نام شون ویدیو با نوار گرفته نشان داده است که چگونه چیزهای پیشینه و کهنه را میتونی فروشی و در این پول کار کنی. و در این ویدیو داخل میشه با یک مغازه‌ای که از اونجا میتونی دسترس کنی چیزهای قدیمی را با چه خاطر به خاطر اونه که بعداً در دیگه جا قیمت‌تر بفروشی. و در مغازه باشه روانه میشه به طرف پولکای دیسکو. وقتی که دیسکو رو تماشا داره ما سایه او را در دیسک میبینیم و تماشا کنیم که وقتی که دیسک به طرف خودش میگردونه چی گپ میشه.
چی فکر دارین شما در این باره؟ اگر که ما وارد شدن این بچه را در مغازه بینیم دیده می شود در شیشه تریزه، یعنی که سایه او میتونه که خودش تنها آمده است. لیکن من خیال میکنم که اینجا به خاطر نام شه، یعنی که شون ادختری که در اینجا پیدا شد مخلصای شون امسی و خیال کردن که هم نام شونه ممکنه که در اینجا یگون دیسکوی شونه به ورسی انگلیسیش گفته است. چی فکر دارین شما در اینجا؟ من خیال میکنم همه شای بیشون امسی. Нет. اگر که تا با هم فکر راضی باشی شون امسی را در کامنتاریا اتمیتید که. لیکن اگر که ما بگیم رازبور کنیم، رازبور کردنش خیلی هم عادیه. نگاه کنین از کجا ما میخپیم. بسیار همه خیلی حالات میگن که پیدا شدگی پریزورکا یا که یگون چیز دیگه را بعداً دیدگی آدما بعدی ویدیو رو تماشا کردن در حالت ندیدن بهونه را گذرانده میشه که چی پت ریاکشن شما ندید. لیکن در اینجا گفته میشه که این بچه وقتی که سایه این دختر در تنه کیسته میبینه در حال به قفا مینگره، لیکن در قفاش هیچ کس نبود. لیکن چه خیلی که ما میبینیم در حال به قفا گشتن اینطوری نیست. این دیسک میگیره پشت نگاه میکنه بعدن در جای خودش میمونه. من نمیدونم کی به عقب گشته نگاه کرده، اون کی خونه‌ش ما رفتن در داوچین بیو هم رو تاوزو میکنی میره. اگر که ما فکر کنیم چونی حالت در واقعیت، اگر که آدم بترسه همون زمان به قفا نگاه میکنه، همون زمان. لیکن در اینجا باشه ما ایران نمیبینیم. حتی کی میتونه در پشتی باشه؟ پروست فروشنده مغازین یا اونا ممکنه. باردار فکر اختیارتون در کامنتار بنویسین. اگر که ویدیو با شما پسند باشه لایک موندن فراموش نکنین. حتی که از برآمد دیگر ویدیوهای کانال به خبر نمونین حتما ابونه شوین. در بالا اکران شما اصل که یوتیوب کانال، تلگرام کانال و تماشا کردن ویدیو پیشنه را فراموش نکنین. همه خیر تا ویدیوهای آینده.